Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, nutob nga ren nakati Apo, ikasum analaing, ket ibilang mo akas balaag na. Babalawon ti Apo, dagiti ay ayaten na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama iti anak, nga ipatpateg na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Andrea! Andrea! Umasidag ka dito ino kasta sumang patakon! Apay ka di manin manang. Ay na, nabartag ka manin asimang pat. Awan bibiyang mo kanyak, Andrea! Gapo takabsat ka lang! Unay kan ayamanang. Inggatang mo man nga tan iti arak na sweldom ita. Sayang laang ti bannog mo ang nagtrabaho iti unos ti 15 diyas. Inton kwan, ungtan na kamanan ni tatang. Ay! Kwartak ti inggatang ko iti ininom mi nga arak. Iso nga awan bibiyang yo iti kayat ko apang igastusan. Nawatam, ha? Anya? Oh, adto ti kape manang. Tapno mabang-aran ka. Apay ka di manen anabartag ka iti rabi ay anak. Nagalas akitaan amay sa kaabalasang magbarbartag ka kitden. Nanang, Madi akitaan ang makinaynayon kakit din kadagiti lalaki no kasjay nga agi inumda. mabalin ka di. Didak pakibyangan. Biyag ko da ito eh. Iso adidak ko man pakibyangan. Sana bale, kwartak matiigat gatang ko itiin inuman mi nga arak. Ang papanpay manang. Amok anak ko. Kwartam ti araramatem nga agbisbisyo. Ngem bagim mo ti parparigatem. Paisuro ka kumamot Agrubwat kakit di. Taintay makimisa. Masadutak, nanang. Nasakit ti ulok. Da kayo latan ti mapan ijay simbahan. Ay, Adda kayo matgaya man tatang. Juan Andrea. Ay, nabanuga ka nag-sideline. Kasanaw, nagdadakkel a divider dagiti inaramin ko iti balay da Mr. Diaz. Ala, agina na kayong tatang. Mabiit na ang itimplaan kayo iti kape. Agkape kayo pay. Huston to ang makalutong ak. Nay, apay asika lang ti aglutluto. Ayan manen ni manang mo. Domingo matita, awan trabaho na. Rimwar manen at tatang. Nagkapupay nga rod itay dito'y balay ni Manong Carlo. Ngam nakapanawon ni Manang. Awisan na kano kumaarumwar. Ay, unay meten ni manang mo. Di lakit makatal na dito'y balay. Ay, sugsugak tuman na dya, Karlaw, tapno ikasar na langan ni manang mo, tapno agtalnan. Kasla makaungat nga rod itay ni Manong Carlo, tatang. Kasla amunan no sa dinot ti papanan ni Manang. Talaga nga muna Am-am mo una yan ni Carlo ti kabsat mo. Ket ti pag-am-am kak. Ang mga numauman tukit din ni Carlo. Ket ibrik na ti kabsat mo. Ay, nagsayangan nga'y tatang. Sapay nagsingpot ni Manong Carlo. Nagasat ni Manang no iso ti pakiasawaan na. Anya nga ron ti maramidan tayaw. No di mat agnaknakam ti kabsat mo. Ay, sapay la kuma. Ta makapagpanunot mo't lang ti kabsat mo. Bareng agbalbali wine. Rabiin lakay. Ngem awan pay laeng ni Marlene nga anak ta. Ay, sigurado mabartek manen asumangpet dayjay. Kaano nga tangag nakem dayjay nga anak ta? Saan mo ten adumdum ngag iti pamagbaga? Ay, awan mabalin tabakait. Nga manusan talat ta apalagipan. Bareng agnakam tumet laeng dayjay nga anak ta. Kasta ti aramiden ta. Kat buyugan ta, itinas na ban apa nagkararag, tapno tulungan na tati Apo amang disiplina iti anak ta.
Adto iti juice, Carlo. Uminom ta kabayatan ti panagsarsarita ta dito'y sirok ti kayo. Agyaman ak, Marilyn. Naimbag man, tanalagip nak asin narungkaran. Ururahin kay di kalman, ngam saan kamat nga imay. Iso rimwar kami laengan, kadagiti gagayam ko. Amom ka di nga imayak idikalman dito'y balayo. Ha? Ngem saan ka anadanon? Gapo tarimwar kayo kano akadwam dagiti barkadam. Sukunin ka kuma, tapno agkuyog ta amapan makimisa. Diyak namin nabasa ti message mo, Carlo. Rabiin, idi mabasak. Nag-message ka gayam. Imbis amapan ka makimisa, ngam napan ka laang nakiininom ka dagiti babarkadam. Sana bale. Sagpaminsan lang matikas diyang aramidak. Bayam, bumawi akto inton sumarunong nga aldaw. Inta makimisa, inton Domingo. Ay, amom ngamin, amakalusot kalata kanyak. Nusan ka lang ay ayaten, nagpasugno na kon kan ka. Daytakat ti kayat ko kan ka, Carlo. Talaga nga ay ayatan nak. Kanayon amawatan nak. Husto ka, Marilyn. Ngam saan kumamat akanayon akastoy ti aramidem. Naalas akitain, ang makinaynayon ka kadagiti lalaki nga agiinom. Di kagdanag. Saan kunton nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko? Nagawid ka din ni Carlo, anak ko. Wenanang, di na ngamin kayat amapuyatan nak. Nang runak at adatrabahok inton bigat. Nagasat ka, gaputakas ka ni Carlo tinagbalin anobyom. No sabali lang ta. Ang mga no in-break na kan, gapo iti ugalem. Nanang, saan to nga aramidan ni Carlo kanyak ti kasta? Gaputa ay ayaten nak unay. Di mo ko maabuswan ti panagayat na kan ka. Ang mga no agbabawi kantong ngam naladawan. Awan ti rumbang apagbabawyak, nanang. Kan maysa, amok ti aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Iso abaybay andak no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Baliwam ti ugalim. Managpabain ka launay. Anya kayo mo tananang. Didak man bagbagaan. Gapo ta amok ti aramidak kunak langarudan. Ay, ala. Makamu ka. Ngam di na kamin to pabasulan no maisagmak ka. Gapo iti kinatangkan ti ulaw mo. Sige lang, kakatuan. Aginom tayo. Kakaiso na Sabado ita. Awan sirat tayo iti opisina inton bigat. Madimat lang. No puro trabaho ti aramidan tayo. Sana bale. Kanayon mati overtime tayo. Aginom tayo. Ngam saan kumamanan asubra, Marilyn. Laglagi pam. Dandani ka na isagmak iti naminsan ang nagiinom tayo. Wen ka di. Unay lakit din addanag mo, Arnel. Sana bale? Adda ka matamang yawid kanyak. No masubraak man ti uminom. Anya? Basta di mo subraan ti agbartek. Gaputa ang mga numaisagmak ka. Wanan. Saan ka kumamat akil joy, Arnel? Karugrugi tayo pa lang ng agsersermon kan. Alagit din. Aginom tayon, kabayatan, ti panag-iistorya tayo. Tagay, kakadwa! Kasano nga Marilyn. Nagpapaada tayo matanan na bartak. Ay, nasubrak mutan tinaginom ita. Saan ka na may tulo di Jebalayo? Nagawid kan tulat ta. When nga rod, best friend. Agdiwar-diwar ka mata na magmag na. Angam din nakpakadanagan. Kabaulak ti agkawid asisyak. Ne. Aday tan ni bakit mo. Agawid kayon. Kaagawid ak matan. Sige nga ro da. Agan-anad ka, Marilyn. Di nakpakadanagan. Kabaulak ti bagik.
Sanak mo't anabartak. Naglukon. Saan mo na dito iti balay mi? Sa bali tinang iturungan ti taxi driver iti taxi. Sapay nagsipngat. Sapay maulawak. Gapo iti nainom ko nga arak. Nagloko matanday dyan taxi driver. Ay! Da kayo ang lalaki. Amoyo ka dino sa dino ti balay mi. Ha? Amo ka, miss. Nuet mo. Itulod kayo di balayaw. Ipanda ka pa di langit, ha? Nagbastos kayo matan. Ay. Didak mat bastos na. Gapat didak kabalan. Kasta ka, yama. Omeka! Watan na! Manang Marlene, abay kasta tilangam asim mangpat. Napisang-pisang tikawas mo. Pastra ka na kumapay, ading ko. Sige Manang, sumrag ka. Nanang! Tatang! Adan ni Manang Marlene! Pangasiyo! Umay kayo ditoy! Ayan yan. Agsapan. Ngam italang ti isasangpet mo, Marilyn. Nay, ape akas na tila nga manak ko. Pisang-pisang ti kawis mo. Marilyn! Nay! Apay akas na tilang ama. Asino tinangaramit kan ka iti kastoy? Tsaka mo dagi siya lalaki, nanang. Awan na ramidak, gaputag may sag. Kan nabartag. Ay, una yan. Dahito yan tay kanayon ko nga ibagbagakin ka, anak ko. Naisagmakan ka po iti kinatangkan ti ulam. Pakawanandak ko matatang. Sabay ko matamaikan iti hustisya ti kastoya na pasamag kanya. No dimngag kala ko maidi ka na kami. Saan ko maakastoy tinagbambanagam? Nanang. Kasano tayo nga rod nga idarom dagijay. Mailasin mo ka di dagijay anang idadaneskan ka. Saan tatang? Gaputan nasip ngat iti dayjay a lugar. Hanggang panagkunag. Ada pa kainaigan ti taxi driver anang itulod kanyag. Gaputa sana dito'y balay tinang ituludan na kanyag. Idito taimbagak mat. Hala, intayo iti police station, itamot lang. Nadamag ko tinapasamak, Marilyn. Pasensyakan Saan ka na itulod iti day arabi Ay, nasubraak mo't lang amin tinaginom. Ay, makunkonsensya ak, gapo iti napagtang mo. Sapay saan amasapulan dagiti pulis dagiti alalaki. Ay, masyanakan ka, friend. Basol ko matlaan ti kastiyan na pasamak kanya. Natangkan namin ti ulok. Marilyn, sapay ko tamagunod mo ti hostisya. Sapay ko natangkan ngamin ti ulok. Saan mo ta nagkurang dagiti dadakkel ko anang bagbaga kanyak? Jak impangag ida. Ala, di mon pabasulan ti bagim. Saan mo matanagayatan tinapasamakan ka? Ayun gayam. Si marungkar ka din kan ni Carlo? Day tapay ti may sa pagsakit ang tinakam ko. Di pa'y pulos imimay di ti balay. Di na kinawagan apulos. Nalabit ang nasakit tinakam na. Gaputa saan ko at tinungpal ti karig. Asaan akon amakipulapol karagi ti lalaki no kasyeng agiinom kayo. Saan mat siguro? Urayam laang. Nalabit ang makumikum laang. Isung awan pa'y oras na amang sarungkarkan ka. Manang Marlene, rumor ka dito'y silad mo. Adda ni Manong Carlo iji salas. Kaya't nakakano ang makasalitan.
Kasta ka di. Sige. Ibagam nga urayan nakbiit. No pa'y mabain ako masumangukan ko na. Iturturod ko na. Amang ano ibaga ng agwin naswas kamin. Anya? Saan mat siguro manang? Alakit din. Urno sa muntabagim. Tarong markan dito'y silad mo. Kumusta kan, Marilyn? Pasensya ka na. Wait talangan na kaumayak. Carlo, kagura na ka di. Anya iti panagkunam. Pakawanan na kuma. Jak dimngag iti pamagbagam. Ang jak nagayatan ti kastoy na pasamag kanya. Amok dita. Ngem no dimngag ka kumakadag iti pamagbagami idikan ka. Nalabit analiklikan ti kastoy na pasamag kan ka. Pakawanan na, Carlo. Ingkarim idi. Aliklika mo dagiti babarakadam. Ngem saan mo atin ang palday ta, Karim? Anya itatimbungan na. Basol ko no apay na isagmakak. Nga magbababawi akon. Ikarik, agbalbaliw akon, Carlo. Rumbang lang agbaliw kan. Katagbaliw ka, para matlang itibagim. Carlo, agbaliwak para kan ka. Ay ayatan ka unay. Pakawanin nak. Ngam nasaysayat siguro. Nuwaswasan tapay lang ti relasyon ta. Kaya't ko pa'y ti makapagpanunot. Sa bagay, ninamnama kung ti kastoy ang mapasama. Sige, itad ko ti wayawayam, Carlo. Sa anak matkit din amay karikan ka. Gapoy tinapasamag kanya. Pangasim. Di mo ko mapanunutan na day ti makagapo. No apay amakiwin na swasakan ka. Kaya't ko lang agpanunot ka. Kan mamimpinsan nga agbalbaliw ka. Awan na saya at nga itdan. Ti kinatangkan ti ulo. Nanang, tatang, nagsakit ti kastoy na pasamak. Nakiwin naswasin kanyak ni Carlo. Nagsarita kami kini Carlaw sakbay aping manaw. Ket imbagan na ti rason no apay anakiwin naswasken ka. Tatang. Ipakita mati pa nagbalbaliw mo. Tabarang agsublintukan ka ni Carlaw. Ay, agbalbaliw ka para itibagim, anak ko. Asaan laang apara iti sabali a tao. Paisuro ka. Tapno saan nga adda amadadaol ti biyag mo. Husto kayo, nanang, tatang. Katagyaman ak. Gapo tada kayo ti impay ti Diyos adadakal ko. Agyaman ak iti kinaman nakaawat yun. Dumngeg ka iti nasaya at apamagbaga tapno saan ka ama isagmak. No natangkan ti ulom, siguradong agbabawi kanto ngam nalpasan ti amin. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam,
Inta ibasa ti San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 kan 4. No maminpito nga agbasol kan ka iti maysa nga aldaw, katunggal makabasol agpakawan kan ka, rebeng mo apakawanan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Manong! Apay nga imbong, mamutan jay puti ti ara ka naginumam. Kasano? Lastog ka gaya. Itay ko ba nga ibagbaga, agayat ko ba iti arak. Ang amdi nakid din ikan. Sumipangat nga minan. Mangri ka pa kun. Awan bibiyang ko. Basta lakwan na kiti arak. Ikan nabartag kan. Sa anak pa yan nabartak. Lakwan na kung ano saan. Makapanervyos mo tayo yung tao. Agayabag san iti polis. Wiley, anak ko. Anya man ang tinaramid mo aya. Tapulis pa'y tinangitulod kan ka dito'y balay. Adaya madi nga inaramid ko. Kat no nagnervyos ni Layla nga agkan kantina. Iso nagayab iti pulis. Kabutang ko ay magdagita a pulis. Ay, di ka agar-aramid iti kalukwan, anak ko. Agungat tumanan, dagiti kakabsat mo. Awan bibiyang ko kadakwada. Mabisinak. Ingagid isagana ti kanak. Ay, di ka nga rudrum-rumwaran, Taambangan no tiluwan da ka atalaga, dagiti pulis. Mapan kagaya man mangisuro, Ma'am Merna. Wendeng, ang gumatangak man pa'y iti ballpen. Sige, manang. Nadamag mo ka din dyan inaramid ni Manong Willie dito kantina kiti kalman? Anya man ang tinaramid day taaburidak mi? Ay namanang. Permiti danag ko, dadani nagwala dito kantina. Anya? Nagayaba ka dagiti pulis tamabutengak nga mga no agwala ditoy. Tilar aramiden day akabsat ko. Bay amlay na, tanumalpas ti klasik, mapan ko bagbagaan. Ay, sapay ko mata saan nan nga ulitan tikas jay. Imbag tawan tamanong ko. No adada, ay na. Jaklam mo no anya ti inaramid daken kwa na. Ay, pasensya amon ni ading ko. Ay napasensya amon, talaga nga iso ti black sheep iti pamilyami. Puro sakit ti ulo ti ipapaay na. Naglaingan da ito alalaki. Nakaturog ngay malaldawan. Naka-electric fan pay. Ay na, bay amon, anak ko. Nasaysaya at daytan. Gamtay rumwarmanen amapan aginom. Isukit akas na ti ugali na, nanang. Takanayon latan apas pasensyaan nyo. Ay, an-anusan nyo, Anya ngay nga rod. Papanawan nyo kit din. Tapno masursuro na ti agbyag ng may mesa. Nagtagari kayo matan. Agulimak kayo mata, no adamat maturo. Hoy, Willie! Bumangon ka man dita! Mamartag ka lang arudan! Sadot ka pa'y! Huston, Merna, anak ko. Bye-bye, amon. Imay ka? Tapno umay nakungtan, ha? Nagdinamagan dito'y lugar tayo ti kalukwam. Pulis pa yan, ti mangyawid kan ka. Talaga nga awan babain mo. Pumanawak man langan. Rumpang lang! Saan ka nga subsublipay dito'y balay? Ay na. Ay pimanawan di kapsat mo. Sa dino ngay man ti papanan na. Baybay anyon a pumanaw, nanang. Saanin nga ubing tapno madanagan kayo. Winang, ay, una yun. Wingag paiso, nanang. Marwaman. Isupay asakit ti ulom. Ay, madanagan aklata. Kakabsat yo. Ay, kasanaw no adadakas ama pasamakan kwa na. Ay, kat makamumutin ay itibiyag na. Imbag na kayo adwa, tananakam kayong anak ko. Nakalpas kayo pa'y iti panagadal yo. Iso day takot itatidakas na, nanang.
Ibabain na kami kinidelya. No lumabas kami, puro ma'am. Ita, kastater aramidan day taawili. Mababainak pa yun ija ospital apag trabahwak. Siyak at chief nurse. At dakabsat na abala subas. Hay, ad-ada kanya ka. Tadi talaang jay iskwelaan apang isursurwak. Nagmalmalom aday jay awili ti pagsasaritaan dagiti padak a maestra. No apay kano an addaanak iti kasta a klase ti kabsat. Sino da ito nakaturog dito'y ruwar ti balay? Ninsamot wili akanak. Wan, iso da ito'y. Willie, agring ka. Willie. Apay dito'y ruwar ka naturog. Mabainak ngagtuktokan ti. Apay aya akaslag kakapsot ka. Ala, tumakder ka ta umunag ka. Mabalin ka di, ante. Katuan apay kit dinasaan. Manungal daw asa anak nang nanganan ti. Pimanawak iji balay mi. Ala, umunag ka tamangan ka. Apay ngamin manen aya, apimanaw ka iji balayo. Kita umanday talaga. Kas kalabasura. Nakangir-ngir-ngir ka. Bayan yun, ante. Kastoy ako na talaga. Madi pa yun ti angot mo. Ay awagak ni nanang mo ta ibagak nga da ka dito'y balay. Saan, ante? Pumanawak mo't lang intun madamdama. Kat sa dino nga iti papanam. Makamuditan. Anya laangan ti maibagad na iti tattao. Baybay anda ka nga agwalang-walang latan. Isungarod a pumanawak. Takababain ka na kayo akabagyak. Puro kayo professional. Kastanto mo ngamin ti panunot mo. Kastamat gayam ti kanayon nga ibagbaga dagiti kakabsat ko. Mangibabain na ka no. Awan sirserbi ka tao. Ala, aglugan kan ijay kotse tay tulod ka ni Jabalayo. Pambarak abisitaan ni nanang mo. Sige kit din. Anya nga'y tibiyag mo no kasta kalatan nga agwalang-walang. Agasam dayta. Kasta una iti panang dungom iti dayta nga anak mo. Iyawat mo amin, ultimo tuwalyana. Wen kabagis. Ay agyamanakkan ka Taintulod mo dito balay ni Willie. Kaasimot ngamin at tila pagturturugan na. Inungtan ngamin dagiti kakabsat na. Anya ngamin ay ati plano na itibiyag na dayta nga anak mo kabagis. Manon titawan na. Nakadependar pa'y laeng ka. Wen tasaan mo't akayat at tulungan dagiti kakabsat na. Maestra ni Mirna, kan chief nurse mat iti hospital ni Delia. Saan dala ka din amatulungan ti kapsat da? Kasano ko amatulungan da? Kat saan mo't anakalpas iti elementarya ni Willie? Uray pa'y, no talaga akayat da tulungan. Ado tiwagas amabalin nga aramidan da. Idi pa'y akayat na amadan iti trabaho. Ang ibagbaga dagiti kakabsat na asaan makastrak. Gaput asaan nakaadal. Kat, agnanayon latta ka din akasta. Ay, pinagadal kumot ide kabagis. Amok dayta. Ang talaga asaan nan sa amayulo ti agadal. Kanayon nga ungtan ken uyawin dagiti kakabsat na. Agingga iti napukawan iti ganas nga agiskwela. Kat nagbulbulak-bulatan. Diyak amo no maasi akwan no marurudak iti dayjeng anak mo kabakis. Binaybayan nan tibiyag na. Ado pa yun ti madamdamag ko adakes nga aramidan na. Willie, agawid akon. Bilinin ka. Di mo baybayan ni nanang mo. Taiso ti kadwam dito balayo.
Sana ka na yun abarkada ti pakisursurutam. O ita ka sa pulam ida, awanda. Unanti. Wen ka manen awan. Addan tumanen madamag ko amadi nga inaramid mo. Agbalbaliw ako, nanti. Rumbang laeng, ipagpagapumla ko man kininanang mo. Agbalbaliw kan kaanakan. Unanti. Agbiro ka kun iti trabaho. Naskan laeng. Tapno sandak nga ibabain dagiti kakabsat ko. Agbalbaliw ka saan agapo ka dagiti kakabsat mo. Agbalbaliw ka para iti bagim. Sige, anak ko. Adasem ti sumrak iti trabaho. Adaw ti mabalin a pagtrabahwam basta kayat mo. Uray para kiwarlangan iti semento, nanang. Ay katuwin Adaw ti agkasapulan iti kasta at trabaho. Panagkunam, nanang, maalak nga ta? Apay kit din asaan. Kat kapigpig sa amoy. Ay, nanang, ikanak man pa iti kwartayo. Pagpletik ng agpaili. Bayadak to, inton makasulduak. Ay na. Naira namot nga awan pulos kwartak. Ita anak ko. Imbagam ko tanang ibaga akan ni Antim Alyuning idikalmaan. Kasanuak nga ta makapan ili no kasta. Ingkalaangan umutang iti kwartam kani manang mo amir na ija iskulaan. Ikanak nga ta? Ibagam no anyat pangusaram. Paikit din asaan na ka nga ikan. Kat kabsat na ka man. Apay, Willie, umay ka pa'y mang disturbo kanyak dito eskwelahan? Manang Mirna. Darasam, ibaga mo na niya timasapon mo tani, adda klase. Kasapula ko mati kwarta. Nagpuskol mo ti ropa mon, nga umay dumawat kanyak iti igatang mo iti arak kan sigarilyom. Manang. Ay na, amo kundi style mo, si Kawili. May saan nakmanan, namin adon nga inaramid mo dahi ta kanyak. Ay, sorry, manang. Ala, umanaw kan iti sangwanak. Saan ka nga ikan iti uray 5? Wow, nakasukat ka mo't ita, manong. Itaman pa'y. Ada ka di pa panam? Dito'y kantinam. Umayak aginom. Umay ka lang aginom? Ikanak man kiti iti arak. Seryoso ka? Saan ka mang lukloko? 2 abote ti arak. Kan may sakaha sigarilyo. Ada pagbayad mo? Adda kwartak dito uy. Sigurado ka? Wen! Lukwan ka ayamat. Kayat ko ti agbartak ita. Nasakit tinakam ko. Oh na! Na yan anak ko. Nabarbartak ka manan. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Ninanang mat. Nakastrag ka de iti trabaho. Anya ti panagkunam. Nabarbartak ka man. Awan sir-serbi ka tao. Dakasaklaw na yan. Saan daklakuman ngayon yan, anak? Apay ngay, akas tamot tanti ibagbagam. Isugayam ti ibagbaga kanyak ni Manang Mirna. Pulos asaan na ko napagtalkan. Sabagay, adumat ngamin dagiti basol ko kan kuana. Iswarong bangla nga kagura na. Napanlatan dimawat kan ka iti kwarta ni Willie. Wan nga ron, nagpuskol ti rupa na. Ay kat, imbag no saan mo nga inikan, manang? Apay ko mga ikakngay. Ay, uray siya Uray umay agparinto mang adumawat kanyak. Talaga ajak ikan. Rumbang lang. Agtrabaho mat Nagpigsamit. Ngarod day talatan dumaw dawat yung munang aramidon. Nay, si kamot gayam Layla balasang ko.
Nana, ayan ka din ni Manong Willie. Ay, nakaturog. Nabarbartek ang nagawid. Ay, apay aya balasang ko. Ay na, intarayan na di babayadan na ija istor ko. Kunak nga minuada kwarta na, ngam awan mo't gayam. Ay, inaramid namanen. Diyak kumaumay singiran no basit laang agatan. Ngam nasurok alimagasot ngamin. Ay, unay lakit din ay hanay tanga anak ko. Diyak kayat ama-amuan damanong ko. Tas saan da nga amu tagpasinsya dagijay. Ay, pangaasim. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Balasang ko. Tapno saanan at dumakkel ti gulo. Bayam, agdis kitarak iti kwarta. Taumay ko bayadan ad agos ti inutang na. Nanang, saan pa'y analpas ti Jutik di ti ospital? Apay ayangay may ka. Ay, pautangan na ko maiti sangaribo, anak ko. Adang amin uutang amasapul abayadak. Utang? Anya day tanga utang, nanang? Jay. Nanang, saan kayo anaruam nga agulbod? Ay, panagkunak. Adda manen problema nga inaramid ni Willie. Ay, uwin anak ko. Imutang ngamin ijay kantina. Ay, kunakon kat. Inkarigatan nyo pa'y timay dito. Gapulang itiday dyan nga anak yo. Ay, rumbang kuma asikat itulungan na. Anak ko, mapan ko maagbirok iti trabaho na. Isuan na pan imutang kan ni manang mo amir na iti kwarta. Ang saan mo't nga inikan ni manang mo. Kasanumat ngamin, kat igatang nalaang mat iti arak. Anak ko, ikan nyo kumamot iti gundaway di ading yung agbalbaliw. Kaya't namot kat ti agbaliw. Wen, pudno nga ano ti basol na ka na kayo. Ang pakawanan nyo kuman. Tulungan nyo kitday. Willie, kasarsarita ka. Kumita ka kanya, kanakan. Saan kalatan ang nakadumog akasta? Ante. Anya ka diti kayat mo nga aramitan. Maadaan iti trabaho, ante. Kat, apay di mo aramitan? Kakapsat kong tupay. Saan da nga agtalak kanyak? Kagurad ako. Gapo ka dagiti basol ko. Tulungan ka. Oray retired akon. Ado ti am-am mo ka mabalin mo apagtrabahuan. Anya ti kayat mo, janitor wano karpintero. Oray anya, ante. Basta da pagtrabahwak. Basta ikarim kanyak ngagbalbaliw kan. Tapno saan amadadaal tinagan ko iti panangirekomendakan ka. Anya, ita ti umunang aldaw ni Willie iti trabaho na kas janitor, nanang? Wen, anak ko. Nasa paasimrag. Insa ganaak pay iti balon na. Kasano anak kastrak day taawan apulos adal na? Inserag ni Antiyo Alyuneng. Ala, katsapay ko tasaya atin na ti ang trabaho. Tapno saan amadismaya ni Auntie. Binagbagaak mo ti kabsat mo. Ay nananang namin anon a binagbagaan nyo. Saan latamat adumdumngag. Makauma pa'y kit din. Anak ko, ti Diyos, amo na nga ado ti pagkamalyan tayo. Ang pakawanan na tayo lata. Kasta tayo kumamot, kadagiti pada tayo atao. Nang runakit de, kadagiti kakabagyan tayo. Wano, kapamilya tayo, anak kabasol. Kasanumot ngamin apakawanam, ket namin anon anagaramid iti kalukwan. Uray pa'y, anak ko. Kabsat yulat taday jay. Iso akid dawag. Pakawanin nyo ko man ti kabsat yo.
Kat ikanyo iti gundaway nga agbaliw. Tapno panagnakan na, akabailan na mo ti agtrabaho. Pangaasiyo, anak ko. Tulungan nyo kit DJ kabsat yaw. Saan nyo kahit nga iruruman? Imbaglaki din, auntie. Taling mabas ka. Kat nakita na ka magmag na. Apay nga bin anarabiat ka. Pinag-overtime nak ti boss me. Isupay ang mainayon ni Urnong ko bangko, auntie. Ne, inabaknak pa yan. Tandan urnong mo iti bangko. Un, auntie. Ngamin. Kaya't kun nga ikalay sa tinobyak. Ha? Adan nobyam? Un, auntie. Nagamam mo kami jay trabaho. Kahiray jay. Nagsaya adan baro. Talaga nagbalbaliw ka na namin pinsan. Katubayak to ijay kasaryo Kaano aya? Maysa kadagiti kasayaatan abaligi iti biyag, ti makatulong iti maysa a tao, tapno mabalbaliwan na ti dakes nga aramid na, ket agsubli iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 16. Mararaam tinaasi a babae, nga maibabain ti babae asaan anataknang, awan matgedan tinasadot, ngam bumaknang tinagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Puisit talaga! Erlinda, di mo itupak-tupak dagita inawam a plato. Tamabuong dagita. Buong tupay amin? Ay, unay lakit din nagalas ti panagsungsungbat mo. Awanlat sa bali ang makita yung nga ibaon, no sana siyak. Siyak la amin ang tagtrabaho di ti balay. Agsakit ni ading mo. Agsakit? Agin sa sakit lang, dayjay. Patyan nyo mat, mami? Adalang iti kwarto ng agsel-cellphone. Lakay, si kaman ti makisarita kin ni Erlinda. Tapay aya. Agung unget nga agin inaw. Bayam, takas jay na. Ingkabagbagaan, tapno saan ang mairwam iti kasyay nga ugali na. Saanen a minor di edad ti anak mo? Iso ka ta di makalakasta, ta is-spoil dem lata ka na yun. Ne, basol ko manen. Erlinda. Apay manan, ibaondak manan. Kalkalpas ko ang naginaw. Agung unget ka kano ko na ni mamim. Kasano? Siyak matla aminan. Apay, di mo la maawatanen. Masakit nga ron jay adim. Wanan, masakit no masakit. Ay na, naskan apag titinulungan tayo dagiti trabaho dito'y balay. Tumaltulong ak mata. Wen, tumultulong ka. Angam agung unget kamat. Kasano kay dayta? Anak, no tumulong ka, nasken nga aramidem asi pupuso, ken awan tirurod di tapusom. Kumusta ti kasasaad mo, anak? Madipay lang direk na, tati. Agpaimbag ka, ha? Saan pay lang ang makatulong kadagiti trabaho dito'y balay. Saan mo apakadanagan dayta? Ay,
Adun tilangan ko di eskwilaan. Isu nga ron nga agpaimbag ka. Tapno makastrakan iti klasem. Wan, Daddy. Ket nagtumarka ka din iti agas mo. Saan pa, Daddy? Ibagak ka ni manang mo. Tao may nakaikan iti danom dito'y silid mo. Wan? Oh, danom mo. Pabebe ka launay. Basit lagurigon. Agpaitulod kan iti danom. Sa anak mo't apa, baby, Naglaing ka nga agpambar a masakit ka. Di mon sala kayat nga agtrabaho diti balay. Kasta ka diti pampanunutam. Talaga mat. Italaang mo't nga gidnaw ka. Nagadupay a reklamom. Idi siyak din nagtrabaho diti balay. Para linis, para luto, kan para innaw. Ada ka din nanggag mo a reklamo. Idinto tasi ka. Day tala makibarbarkada ti aramidam. Naimbag ka gaya man. Wan, mayatin ti riknak. Nasaya at mat Tani. Nasuro ka makalawasan nga absent ka. Ay, diyak kayatin ti agsakit. Ay, narigatan niya. Talaga narigat. Nang runa no naungot ti kabalay. Ay, ada ka balay mo anaungat? Ay, ni manang ko Erlinda. Ay, di ibagbagam akagraduate na iti kurso na. Ay, nagsadot day di akabsat ko. Basit lang nga inawan na. Nagado a reklamo na. Ay na, kit no nakita kiti na minsan. Nagado ti barkada na akakadwa na. Napandan samot nagiinom iti bar. Kasta ti kayat na. Sumurot ka dagiti babarkada na. No iso da ti kadkadwa na. Naragsak. Ngamno da kami iti balay. Saan? Na kami suot. Nang runa no ada maipatrabaho ken kuana. Rabiin lakay. Apay nga awan pay ni Erlinda. Si kakit dimat. Alas 8 pay laeng. Agdandanag kan. Talaga madanaganag, tababae jay anak ta. Saanan a menor di edad ni Erlinda kunak manen. Amunan ti aramiden na. Saan mat nga rod ang maawagan ti cellphone na? Ay, intakat maturugan. Saan mo napakadanagan ni Erlinda? Agawid tulad tatayjay. Ay, di Irene, nakainaw ka din. Katuan. Ay, itay pa yan nakainaw. Nakalinis pa yan ijay kusina. Tapno saan kan tumanan nga agungat. Kasta ka di. Ag-review kanu pa isakbay amaturog. Kat isunto ti manguray itikabsat na. Oh, apay nga ita ka lang agawid manang. Anya ko matibibiyang mo. Nabartag ka? Ush, di mo pigsaan. Mangagdadadi kan, mami. Kaano ka pa yan nakasursurong agbartag? Di mo ibagbaga ka na kuwada na barta ka ka nagawid, ha? Maamuan dalaan. Makaraman ka kanya. Anya nga oras asimmangpat ni manang mo iti rabi Irene. 8:30, mami. Apay kano anarabian. Ada kano inasikaso na. Nakaturog ka di pay. Wan, mami, nakaturog pa'y. Ay, jakon masango akasarita tani. Sumrak kamin kinidade yu iti trabaho mi. Anya nga oras ti klase manak ko. 9:00, mami. Aglilinis ka pa'y mula dito'y balay. Wan, mami. Naskan analinis dito'y balay apanawag. No awan matla ti aramitan ni manang mo. Ibagam ta ison ti aglinis. Agungat tumanan. Makabiro ko mga rudan iti trabaho na. Tapno saan areklamo dito'y balay. No kastang awan aramidan na. Hello? Hello, manang? Asino daytoy? Ni Joy daytoy. Ada ako dito'y airport. Anya, sa dino nga airport? Airport dito Pilipinas, manang.
Sigakit di man. Unay kamutan, tadi mo man lembag-bag ang agbakasyon kagayam. Ijayak balay yung nga umyan. Kabayatan ti makabulan a bakasyon ko. Ay, katuan Agbasa kon nga agawid. Tapno sa anda kon nga umay sukunan dito'y airport. O sige, ading ko. Ay na Irene, balasang ko. Balasang kan Manulaag titawan mo idipim manawak dito Pilipinas. Nabayag kayo nga awan, auntie. Kat, ayan ngay ni manang mo. Rimor ni Manang Erlinda, auntie. Ay na, nakaragragsakak. Itaman lang amin ang nakapagbakasyonak. Oo, nakasaganan ti sila da pagturugam, ading ko. Agyamanak, manang. Naimbaglaangan, tada da ito'y burida ko ang nagagat nga agdalos dito'y balay. Irene. Oh, Manang, umay nakman tulungan amang luto da ito ipalpaluto ni Auntie Joy. Amom aya nga aglut-luto Ingkakitin asikaswan ni Auntie Joy, ijay salas. Tada papanak. Rumor ka manan, kat ada bisita? Adda nga rod papanan mi kadagiti barkadak. Kan maysa, Jack kayat ti makiin ni istorya kan ni Auntie Joy. Nagadumanan nga istoryaan na. Ajak mo't interesado adenggan. Ay, girl. Saan ka nga umay di library? Saanan, agawid ako, tada nga min bisita mi. Oh? Awan mga sikaso kan kwa na. Aya, ningay manang mo Ay, jak nam namaan day jay, nagsadot. Ay, sus! Nakakaasi ka mo't, girl. Bay amon, tabarang matulungan nakto ni auntie ang maka-abroad. Ay, wala niya. Sapay arapaap mo ti agtrabaho di abroad. Iso nga asikasok na sayaat, tapno tulungan naktumat. Irene, kayat ko asikati agluto. Tanalaing ka kanong agluto. Simple lang mo't dagiti ipalpalutom kanyak, auntie. Awan ngamin ijay abroad dagita amakan. Amok, auntie. Iso anas kan nga agpapas kaamangan kadagitoy. Wen adaman la damagakan ka. Anya day ta, auntie? Saan ka di nakagradwaran iti kurso ni manang mo nga Erlinda? Wen, auntie? Apay nga awan pay lat trabaho na. Saan namat ngamin akayat agbirok iti trabaho na? Apay ngay. Kan may sa? Kay kayat na ti dumawat iti kwarta kadamami kan daddy. Kat sika, kaano nga agradwar ka? Dandanimot tan auntie. Kat kayat konto kumamot ti agtrabaho iti abroad. Talaga akayat mo? Wen tapno matulong tumat da daddy kan mami. O sige, agadal ka analaing. Tasyak to ti mangalakan ka iti abroad. Talaga, auntie? Wen kaanakan. Makitak ngamin ka talaga anagagat kan naanos ka. Awan ti reklamo no agtrabaho ka. Kasta ti kalidad ti tao nga agbaligi iti biyag na. Kababain sa launa yan iti kapsat mo, pakat. Taapay ko ma. Awan ti mga sikaso kan kuanay jay balay. Anya nga awan, ningay Irene. Panagkunahak agkalaan da iti ugali. Dasaya at no kasta. Ngam inton sumaro no alawas ti panagpasyarmi. No kayat mo, sumurot ka. Saanan? Da kayo laangan. Asino ka da Irene kan Erlinda ti sumurot? Diyak mo kadagi jay nga agkapsat. Diyak lakit ti kayat ti agpasyar, no da kayo ti kadwang. Di mo kayat, ada kami ti kadwang. Dagiti laangan babarkadak ti kadwang, mami. Di mo kayat ang makadwa ni Auntie Machoy? Da kayo laangan. Ala, si Kati Makam mo. Mami,
Ibagaman ka ni Auntie Joy, nga alaan na kaya abroad. Kayat mo ti abroad? When Oh, apaya di mo ibagakan ko, ana. may mayat no sikat ti mangibaga, takabsat mo, mami. Nagmayat ti agpasyag to'y beach. Anya ti makunam, Irene. Itala ang anak ka umayak dito'y ati. Nagpintas gayam at talaga. Uwan nga rod. Manang, nagsingpot at talaga daytoy nga anak mo. Naanos pa. Siyempre, ading ko. Imala kanya. Mami, imbagak gayaman ka ni auntie nga alaan nak to iti abroad. Sika? Agabroad ka mat? Wen, manang. Tulungak to ang maka-abroad ni Irene. Ni ngamin Erlinda ti kagrad-graduar na. Iso ti agkasapulan iti trabaho. Ay namanang ni Erlinda at dasad-sadot na kan naglaing nga agreklamo. May mayat ni Irene, tanaanos kan nasingpa. Agyaman nak, auntie. Nadayaw pa'y ni Irene. Iso ti kayat ko at tulungan. Ni Erlinda ay dito'y napaylaeng. Makaamunto mata ni Irene, no kayat nanto at tulungan ang maka-abroad ni Manang na. Alaag to. Indon agbalbaliw iti ugali na, auntie. Hello, Glenda! Kumusta ka dito abroadan nga, Irene? Kastoy, nasaya at matibiyag ko ditoy. Ay, nakita ka dagiti post mo iya Facebook. Nagpipintas dagiti pagpaspasyaram aluglugar. Ay na, insurot na klaang ni Antik. Ay na, nagano sa talaga kan kadaytang anti man niya. Naano sa kanong aming kankwana, ideadda dita Pilipinas. Ay, wan, nakita ni manang mo. Okat, kadwa namanin dagiti babarkada na. Ano fa? Aging gagayam ita kat awan pa'y trabaho na. Ay, jak man amo kankwana. Ay, imbag taada ka amang suporta ka dagiti naganak yung. Anya ngay nga rod, friend. Siyak at talaga tinamnamaan dagiti naganak ko. Ta saan mo't a responsable ni manang ko. Alang arod, agsarita tanto manan inton sumaro no agundaway, Okay, Glenda. Agyaman na tayo mawag ka. Erlinda. Kunaklakit din noon niya ti mapaspasamak ditoy. Ay, agdabdabog ka man gaya man. Aglinlinisak. Tawan pa'y makasango nga aglinis. Uray saan kan nga aglinis, no nasakit tumatla ang tinakam mo. Didakmot ngamin ikan iti kwarta, no jak agtrabaho dito balay. Rumbang kumangamin nga agtrabaho kan. Saan kan amang namnamalaangan kada kami kan ni mamim? Awan nga ro ti master kak atrabaho, daddy. Saan ka kadi ang makauawat? Aging gasaan ka nga agbalbaliw. Awan ti mayat amangalakan kang agtrabaho. Naawatam ka ti, Erlinda. Aramidam, kan lepasam dagiti trabaho asiraragsak, ket addagur uray anasaya at agungguna para ken ka, iti kamaudyanan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.